अहानमदा मरुओइबा पाव मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट 13 खोंबा लेबाक दिल्ली ताना पुगदबा मिहुत कांगबु चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ngasi lamthakre इंटरनेट हांगबा याब्रा हाइबदु रिव्यू मीटिंग अमा पांगथोकलगा खन्नगे हाइना चीफ मिनिस्टर हाइक्रे वांगजिंगदा खामदुना लेबा ततादा डीजल ऑटो अमना थोमजिनबदा तोंगलकपा नुपी अनि सिरे ऑटो ड्राइवर यावना मियोय मरी सोकले अमदी सक्नाइरबा थिएटर पर्सनालिटी बुदत चिंगथामबु मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ना बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर हपलकले नॉर्थ विंडोना संदोक्चरिबा नुंगथलगी पावसिबु मीटिंग ताबिरिबा पुमनमकबु चैप्लिना मिसनाम नै कोंगना क्रमसरी हौजिक पाव संदोकना पिजरी नेशनल कैपिटल दिल्ली ताना पुगदबा मेरी माटी मेरी देश की अमृत कलास यात्रा चटकदबा स्टेट के मिहुत कांगबु अमांगसी चीफ मिनिस्टर एन बीरेना चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट के नोंगचुप थांगबा गेट तगे लमथाखरे दिल्ली ताना चटकदबा मणिपुर के मिहुत कांगबु असिदा आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अमदी नेहरू युव केंद्र गी मियोय सिंह याउरी थौरमदुदा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट अमदी क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर टी.एच. बिस्वजित वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन मिनिस्टर डॉक्टर सापम रंजन एजुकेशन मिनिस्टर टी.एच. बसंत कुमार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर काशिम वाशुम चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर बिनेट जोशी वाइस चांसलर मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर प्रोफेसर पाउनम गुनेंद्रो अमदी लेंगा के सीनियर ऑफिसर कयासु सरुक याखे फ्लैग ऑफ तौरबा मतुंगदा चीफ मिनिस्टर बीरेना मीडियादा हाइखे अमृत कलास यात्रा से मेरी माटी मेरी देश के सरुक अमा ओइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की लमसिंग मखादा पाइखलकपने कैंपेन असिगी मखादा इंडिया के डिस्ट्रिक्ट खुदिंगदगी लेबाक खोंगतलगा नेशनल कैपिटल दा पुबने मणिपुर की सु डिस्ट्रिक्ट 13 के लेबाक खोमलगा पुरकपदा मधुबु ओकनबा हाना थौरम अमा पांगथोखरबने खोंगचेट असिदा मियोय 15 सरुक यारी लोइनना मेरी माटी मेरी देश हाइबा पांडमदा हेना कनबा भारत अमा सेमबदा सरुक याबने हाइना चीफ मिनिस्टर ना हाइखि ngasi se भारत की अमृत कलास यात्रा हाइदना अखोई की मेरी माटी मेरा देश हाइदना दुगुमा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की मखादा सथरक भारत पुंबगी लैरिबा डिस्ट्रिक्ट खुदिंगदगी स्टेट खुदिंगदगी डिस्ट्रिक्ट खुदिंगदगी लैबाक से पुखलगा दुगुम्बा एकटा भारत वन इंडिया हाइबा दुगी वाखलोन मखादा अखोई की मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट 13 तगी नहानदगी अखोई लैबाक खोमजलगा मधुगी लैबाक मयाम दो रिसीव तौबगी फंक्शन नमा अखोई ऑफिशियली पांगथोखरे मधुगी मतुंगदा ngasi से अखोई मणिपुर की टीम अमा मी 15 ना साबा टीम अमा इचलिचा सिंह यावना टीम अमा अदुगुम्बा भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली दा हुसिकी हारिबा लैबाक डिस्ट्रिक्ट 13 तगी पुसलगा एक भारत स्ट्रांग भारत अमा मधुगी दमकता मेरे माटी मेरा देश है बसी की टीम मखादा अखोई की मिहुत कांगबु थाजबनी मसिदैदा चलिबा इचलिचा सिंह ऑफिशियल सिंह तेक्ता कायदना सोइंगामदना दिल्ली यौरेरगा अदुगुम्बा अपुनबा भारत के सक्तम सागतपदा सरुक यारोनबा याफे मंगोल पिजरी अदुगा मणिपुर मियामगी माइकैदगिसु अमदी सरकार की माइकैदगिसु चलिबा मियामदा याफे पाउजल पिजरी होय मयाम अनसमदनते मयाम पुनमकसे हांगबिरो न लैरे अदु वाई ngasi यंगतंग आई सिचुएशन दो रिव्यू तौखिगे अदुगा याम का हेनबा वाथो लांथो लावोइदबा खोलोइदबा अदुगा मगी सिचुएशन लैरगदी अखोय याम थुना थुबदा हांगबा तौजगे ngarang numidang wairam pung 5 minute 14 rom tabda thobal police station ge manung chanba wangjing da leiba police outpost mapa oirapna national highway 102 ge lambi nakalda khamduna leiba cement puba tata MN03T 1085 amagi maningda diesel auto amana safu kanna thomjin bada auto aduda tonglakpa nupi ani laikan na bangamdana lekhidre driver yauna miyoi marina sokpadagi laikanari पुलिस की पाव नहाई ततादु ममाई खोंगजोम लोमदा ओलगा खामदना लेबने डीजल ऑटो अदुना हयल लबुक लोमदगे हैरोक तमना थौरकपने लेखिद्रबा नुपी अनि अदुदी मोइरांगथेम सुशीला देवी चही यांखैनिथोय मपुरोइबा सुबोल सना अमसुंग निंगथौजम सुशीला अतोपा मिंगना केनु चही निफु माथोय मपुरोइबा लेखिद्रबा इतो कवी
Makoy animak hairok part 3 ngarotel lekay dagini. Soklaba miyoy sing aduna auto driver ningthozam inaw chehi nifutaru apokpa angang kumantem ibomcha chehi humpu matoi mahaki loinabi sakitombi yangkai manga amasung lashram nungsi debi chehi nifutaru mapuroiba laikhidraba surchandrani makoisu hairok part 3 ngarotel lekay dagini. Makoi Thoubal District Hospital dagi Imphal gi hospital singda refer tawkhre hairi. Police ki pawasina makatan hai laikhidraba nupi ani amasung soklaba sing adu punna hayel labukta leiba chekon brickfill amada thabak suba sinmi singni. Ngasigi thabak loiraga diesel auto aduda yumda halakpada laibak thiba thodok adu thokibani hairi. Police na case ama lokatlaga asiba hakchang sing adu post-mortem examination taunaba Jennings ki morgue ta thamkhre hairi. India gi oina saknai raba playwright, critic, theatre director su oiriba theatre personality meta awardee Buddha Chingthambu India gi culture minister G Kisan Reddy na board of governors Eastern Zonal Cultural Center EZCC Kolkata Ministry of Culture Government of India gi member oina nominate tawkhre. EZCC na Eastern India gi inakhulaba cultural heritage sing preserve amasung promote tongnabagi achoba thodang lawriba ministry gi achoba body amani hairiba body asigi member states singi West Bengal, Assam, Bihar, Jharkhand, Manipur, Odisha, Tripura, Sikkim amasung Andaman and Nicobar Island asina chingba state mapan asini. Hariba ministry gi body asigi function taunaba committee mari laibagi manungda board of governors asina khwaidagi wangba highest committee ni. Hariba committee asigi member oina lamdam sigi eminent personalities singdagi board member oina nominate tawrakpa handaki sina ahanbani. Ningsing bayabadi Buddha Chingtham hariba EZCC Kolkata gi state member oina aniraksu mamangda oikibada natana NEZCC Dimapur Ministry of Culture gisu anirak su state member oikre. Buddha Chingtham hariba board of governors ki ahanba mifam lakliba November kun lisingani kun humdoi Odisha gi Bhumeswarda Honorable Governor Dr. C.B. Amanda Bose West Bengal na chairman oiduna pangthok kadaba mifam da state ki mahut sinduna saruk yagani. Thoubal District ki Khangabok Part 1 Dalaiba Guidance of Navodaya and Sainik Institute ki founder Moirangtem Himan amasung mahaki loinabi Sandhya Devi na District Administration Thoubal gi meeting makhada Khangabok ki Rice Research Center Station da hangliba relief camp ta changsafam loduna leiriba miyoi singda chaklin ama yauna ningtham thagi khudol oina blanket amamam khudol tamkhre. Khudol pot singadu ngarang relief camp asida pangthokpa achamba thauram amada Moirangtem Himan amasung mahaki loinabi Sandhya Devi na relief camp asida chehi humfutaragi mathakta leiba ahal oiraba singda blanket amamam amadi mayai chalaba amasung mahairoi singda sel gi tengbangsu pikre hairi. Kanglup ki irang asina maram oiraga lamdam asigi haurakliba nahasingbu aranba lambida chatkidana ba mama mapa amadi ahal laman singna hotnahoba mathau tai haina second MR gi commanding officer Victoria Yengkhom na phongdokre. Wafamasi Kakching District ki Arong Khunok Daleiba Senior Citizens Home amasung Thambal Children Home chalairiba Health for All Organization Hafau Arong Khunok Kakching District ki Kontramatoi Suba Mapok Numit Thauramda Pangthokibani. Ngakpigani Phongdokkibani Handaki Kanglup ki irang asida imaleba ki damak thawaina pontha pikraba athoba singgi mafamda hailei katuna ikai khumnaba utpaga loinana hafaugi mini children park ta pangthokpa thauram aduda hafaugi chief functionary Prem Kumar Haigruzam Kakchingi CMO TH Razen Manipur College ke assistant professor Lairenjam Gozendra yauna maru oiba miyoi kaya saruk yakhi. Tongan ba relief camp singda changsafam lodana leiriba singgi manungda hakchangi fibamda sotharaba angang amasung ahal singda sel gi tengbang pikhi.
लोइनना हफाउना चलाइबा सीनियर सिटीजन्स होम दा लेरिबा अहल सिंगदा चही गी ओइना पीबा पेंशन गे सेंफम सिंग रिलीफ कैंप ता लेरिबा अहल अमसुंग अरोंग खुनौ एरिया दा लेबा अहल सिंगदा इनाफी अमदी लेंयान पीदना इकाई खुमनबसु उतखे थौरमदुदा सीओ विक्टोरिया येंखोमना हंदक कुकी अमदी मैते अनिगी मरक्ता थोकलिबा इरांग असिना फुरुप अनि खक्तन नतना लमदम असिदा खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिंगमक्ता चैथेंग फंगली इरांग असिना हिरम कयादा अवाब पीरबसु लान असिना मियामदा अपुनबगी कानबा अमगा मतेंग पांगनबगी चटनबी अमदी तंबीरे लोइनना इरांग असिदा चैथेंग फंगलबा नहासिंगना लमन खुमनिंगबगी वाखलोंदा हाटना सुनबदा मितेंग थमलक्लबदी अफबो ओइरोय मरमसिना मियामना लानगी चैथेंग फंगलबा हौरक्लिबा नहासिंगबु अचुंबा लंबीदा पुहौसी हाइना फोंदोखे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग अचोबा उदबे याय हॉस्पिटल अचोबा उरक्तबे अदुबु यामना फजना तुशी चैनल लेरिबा खुंगोंग असिबु योखरेमिनसी मॉडल विलेज ओयनबियो प्रेम गु अखगी प्रेम सु लेबिले अदुगा क्लब की मैम सु लेबिरंगरी मफामपी ओइबा हनलमन सिंगना नसी वखलोन थादबिरगा एखोगी विलेज असे एखोगी खुंगोंग असे यामना फजरबा मॉडल विलेज अमा ओयनसी matang asta atenba break amatang lominasi 40 years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics. Break ki matungda mayambo amukahana taram nauchari. Kaibi sanapat talaiba maite yumzau yaibilengi nifurak suba mapokumon thauram ngasi pangthokre. Lamdam asigi oiriba fibam asina maram oiraga thauram asi chauna pangthokpa ngamdrabasu yaibilen maite yumzau asigi treasurer oina thaupuramba leikidraba pebam Nodia Chan founder president oina thaupuramba irengbam Nobin president oina thaupuramba irengbam Lukhoyi photo da leisu katuna ikai khumnaba utke Tauramaduka Mari Lainana Yaibilen founder Yangoi Pibana Fongdorakpada Yaibilen Asi Haukiba Ing So Lisingama Chamapan Marifu Humdoida Linkat Kibane Loinana Numit Asidagi Hauduna Lamda Masigi Angang Singi Oiba Tongan Ba Mating Kaya Pangduna Laki Makatanasu Mating Pangbagi Tabak Chatakigani Haiba Wafam Fongdoke Mite Yumjau Yaibiling Mite Yumjau Sta Akoingasi Yaibiling 𝐶𝐸𝐻 निफुरुक सुबा मपोको मोंसे खोई पांगथोकपने लेवाकी इरांग सिना खोई चावनो पांगथोकपा ngamdajana पाइदकी याम पिंग लेइसु खतंग लेगिजबा खोई थबुरोइसिंगदा लुचिंगबिसिंगदा खोई लेइसु खतंग कलगा लुसिनजबने खोई ngasiकी थोरमसे अजना खोई लिंखके बसी एविडेंस लिसिंगमसापन मरफु हमदोगी मेरागी तरने पानबा मदनमितो अक्टोबर के तांगता सुक्ताई नोमाइसिंगने Madu da kuakaiten thonozum lekaida madugi miyamgi pamma torga yaibilensi linkakebane Lilong Higher Secondary Madrasada Julozi gi oza oiriba Surnanda Sana Sam transfer tawba yaroi thasi kuntarok faubada transfer order kakadabane haina ngasi school asigi mahairoi singna khongjang changsenkre Khongjang aduda saruk yakiba mahairoi amana fongdorakpada hauzik school asigi home science amadi computer science ke oza watpagi awaba kaya mayok naduna leiri chedagasida school asigi Julozi gi oza Surnanda Sana Sambu atopa school amada ikhangkhang haudana Manipur lengakna tha asigi tarani panda transfer tongnaba order tholakpa haiba si school asigi students union amadi mahairoi singna yabangamloi
Ikui kuidringaida school asidagi zoology oza nupi amasu transfer tawkiba laikhre. Matam kuina kangluki irangna maram oiraga mahai tamba fangludraba matam asida ngaihak leitana oza transfer tawba asina mahai tamzariba mahairoi singe academic atmosphere da achauba akaiba ama piri. Maram asina Manipur lengak amadi mari leinaba department na tha sigi kuntarok fawbada oza Surnanda gi transfer order kaktrabadi Thangnaba numittagi mahairoi khunaiga loinana school thingba yauna makhal makha kyagi khongjang changsilagani haiba wafamsu phongdorakli. Higher secondary mother Shagi, home says some of the computer science was a watna, the Ingi Tanzasi, the school zoology, lecture over was a Sunanda Sana Sambu, a top school Amada, and the Ikankanaudana, Haukiba, October Gitang, time part 2023, transfer order to the Skunasigi Student Union Amadi, Satra Satising Yabangam Lord. Quickly the Skunasitagi, zoology was a Nupi Amasu, transfer Tokiba the Naidi. Matam Queen Kanluki, Irang Namaram Oiraga. Mahi tamba phangludraba matungda ingna singna laik tamba horopata ngai amadi final examination su usilakraba matam asida nahek laitana oja transfer tawba academic atmosphere da asoba kaiba ma Aroi badamaru oiba pau among hana. Manipur ke district Tarataruptagi Khomba Laibak Delhi Tana Pugataba Mihut Kangbu Chief Minister N Birena ngasi lamthakre internet hangba yabra haibadu review meeting ama pangthok laga khanage haina Chief Minister na haikre Wangjingda khamdana leiba tatada diesel auto amana thomjinbada tonglakpa nupi ani sire auto driver yauna miyoi mari sokle Amadi Saknairaba Theatre Personality Buddha Chingthambo Ministry of Culture na Board of Governors ke member hablakli. Hoziki oinadi matang asida Northeast Window na sandok jariba Manipuri pau loisenjare ahenba anauba pau singidama pung marigi Manipuri News meeting tabiyo amuka sohana CHAPLINA MAISNAM na kharamsari.